Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Uma Kermen Shelah, ubalong Menteri Ketenat Social Welfare, ulakular syaki nongyalam jongka Khasi Disabilities Association, ban khot yaki officer jong Ketenat Social Welfare, khnang ban tokit benia ben pabin halor ke jing bempelat jongkani Ketenat yaki song jingerap naga Chief Minister Scheme for Social Assistance, bagi beliau ki baduna khotmet haga jela ki dei ban yo. Khasi Disabilities Association kala IT ru ya kedorkhas hau Menteri Ketenat Social Welfare kabadon khandai teli kimat jingdawa ki bayadei halor ke jingdawa jong ki brio ki baduna khotmet ha ke jela barak koi ya ki ba ompat shimla pentre kampura da ke sarkar jela haduk kini kisngi katkum ka Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Uba Starwin Kharjana, President ka Khasi Disabilities Association, habaya keren bat kinong tok kubor hadian ke jing ya kendu yo Menteri Ketenat Social Welfare, ulapan pau ya ke jing sungu ke bakrau yo Uma Kermen Shelah, ubala kloy ban ngap ya ke jing dawa ka seng bat ya ru ba ka seng kanom syong klihti nrei kan yai bot dien ya kini kimat jing dawa na ka benta ke jing mentoy jong ki breo ki baduna khotmet. Nakaliang jong minister telah ilaong bagani ke jingdawa jong baro kadai ka ba syongnya ka ba dei ba kibri gibdo juduna dekat bet kin yo te nakaliang jong minister ila ai ke jing kitli ba kat bala ban yo ya ka hok kibri gibdo juduna gunat kibelon lupa ha kan ka Right to Person with Disabilities Act ar khaja rio te nakaliang jong ni kerpat ya kasarkaru bahkan penteri kambha ya kali kambha jam kepada 100% kumju ban ai ya kali special permit nak minta kibri kibran jiduna permit 100% habaro ki district jong jela maklaya nak minta kibri ban singkam sengjam ki bapa ban chin lun nak national handicap finance development corporation te ban ai ru ka 100% hak bidai baka PMAY bat ni kerpar ya sarkar baga dei ban pelaj no ya kan ka Chief Minister Scheme for Social Assistance nak minta kibri kibran juduna namar nadu benai April mencam senam hadu minta ni kelam yo tingi lepen pau ha minister ba sudai mangi kibri kibran juduna ni sngap laka sngap dei banda dei kiwe ki association kila mi ban sa madan na minta ba kindawa ya kahok tingi la tho sidi chaka tanat social welfare reina kat nakaliang tanat social welfare ka jubab yang iba dan pisah te kata hakani ka kot kubor ka bami haka kat bahagani ka kot kubor ka bami haka ar khusau tari umat ni iba ka tanat social welfare ka yo ha san sma lai pinyo kulor rei haka siti ka bi tho sangi padde haka siti ba ki tho sangi ki ong ba nyimdon pon te nakaliang jo kibri kibro jidu arman ni baro ki ba ju yo bai bam nakani sanspa si bunai ni siusi namar ba ka ka bangi ju yo mentala chis nem tam ni yo sho te nakaliang jong ni kibri kibro jidu arman ni la kerpat ya minister ban tengkiu ya kaneka unemployment alawan naga 6000 sagalai hajar tingka nak menta kitu kibri kibra jurnal kret kila pendep ya ka kelas 10 chaneng te hadu menta ngiyo tang 6000 tingka sibnai bat kalong ngi jingsi ko barit nak menta jongi ladakin ngin chu sim de in chu apit naga ne ka 6000 tingka kamut kinnum thungkam yengi Andai ladaka sarkar ka aibun ya kaneka unemployment alawan ke ha perkhat yengi dakakam te ni dawaru nak sarkar ba kan itu yengi kibri kibran jiduna dakat met daka disability certificate om daka jingyo jingkot lan ka list BPL jongki kimi kikpa namar ka jia ba habangi apply ya ka unemployment alawan nak minta kibri kibran juduna almat kiba pendek ya kelas 10 kabla jia hawes jentia bau kibri kibran kibamdan wei ubri umdan hakalis BPL te umyo shu nakane ban apply ya kan unemployment alawan jong menta kasnam te kumta nakaliang jong menteri ula kular ba katbala ban khot ya kitanat kibade khmi na kamta kan kimat jongi kibasongi atingi ni kermen ba ka jialam ba kermen ba nyin yo khay yo so tiang na kamta kibiu kibren juduna ha ko ka jalan